Nihayet kötü olduk. İşitesizmi? Yıllaşıp tomçılar toma, sıyırşıklar sayrayıp, ekşi durmuşta, homanda nedir kütüp yaşayın. Min mana şu yazlarını kütüp alganıma şadlanam o zaman. Ey, min de şu yazlarda doğan güzel halında kütüp alganıma suyunam. Ey Gülnara, şın-şınlap bugün beyram bizde. Hayırlı kiş kadırlı tamaşaçılar. Beyram bilen. Bilesizmi, dindi beyram. Nihayet kütüp aldık biz anı. Moңlı jırlı, şiirleri, unutulmaz sirli tavışı bilen, yazmışı bilen kütüp aldık. Işıllık teli, küpten tügüngüne. Doğan yerlere Tataristan nurlapta. Kendim kanı tamgan tuğan oğlu zirikledi. Süyüklü halkı aldığında zor imtihan tutup halkına öz yazmışın bülek etti. Bugün turgan yerleri aktabızki halkın şiirleri, jırları bilen yakından tanıştırırlar. Sizin karşınızda jırşı, şaire, kompozitor, bizning yoktaşımız Gülfiye Salihova. Hoş geldiniz. Avluma qayttım, tuğan avluma. Balaşağımna, bulunlarımna sağınıp qayttım. Avlumna kürüge, tüzümligim bitti. Aşırıp maşinadan düştüm de balaşaktan yüreğime yakın bulunlarıma kirip gittim. Balaşak bulunlarım benim. Tizrek yalan ayaklarım bilen alarının rahatligin, nazın duyasım kildi. Oyak giyimlerimni salıp kollarıma tuttum da salma kana. Tuğan jerimning жылылығын, rahatligin duyup alğa atladım. Biraz bargaç tuttap tınıp kaldım. Gözlerimden yüzleri yumuldular. Yüzümni yumuşak, irgelegen жерге koyup, başımla artka taşla, sihirli turgay tavşına oylarım koşulup, balaşağıma şumdum. Tatlı balaşağım benim. Tatlı balaşağım benim. Kadirli balaşak mezgillerim. Dünyаны unutup şana şullar iske düşer. Kar bigirek büt yavaydı biz balaşakta. Kurşabi'nin itübesinden tutuşup jirge kadar düşeydi. Büyük buldan sayın bizge kızıp, Kurşabi'nin salam tübesine kadar minip, uramның ikinci yağına okşulup varıp jitemiz. Әдейі біз başak sallap tıra, kimni tutar şuna elegeydi, koyaydı ol tutturу. Ol Kurşabi'nin kızık yakları bigirek kubidi. Avulda Amerikalılar oyga müngenler iken digen yama haber taralgaç, onun nişlep yürüyler olar bizning oydalarının nişleri var digenden zırlar küleydi. Bizge şundan da o vakitte oyga nişlep Amerikalılar müneyken deyip bizden bilen bir fikirdeydik. Zırlarının niga külgeni hiç anlamaydık. Karanlık düşkende siz mi kalağız, tav şuabız, belki şabuları bızlanıp kota, biyerileri bizde büklenmiş şakıldap patalar, bitler tenlerimiz ut yana, kirge, iga paytırga isimizde de yok. Biz bu dünyanı unutsak da bizning barlıkını hiç unutmaylar. Birem isimlerimizni aytib, ati-anilarimiz uylarga chaqirib, ondan so'ng tashlab
Tıgına şuup tilemişegine ilerge taralabız. Bu sağdan yartlı yine par bilen tuturup gelip kirgeçte temli aş isi burunga kelip berili. Şundağına üzülüp aş isi kelgeni isketişe. Ani tavuğum kıra. İşten koykan eti oralıkta pışkıra bit yuva ağıl diye. Eti ani temli aş isi bala şaknın en matur hatireleri. Matur idi bizden Balaşak, matur idi. Balaşak'tan gittim, qaytam deyip, sağınıp bitesindir Balaşak. Qulup tutup bulmay minnen koşa, Balaşağım minem kılınışım.
Gülfiye Salihova. Gülfiye Salihova. Rahmat, Gülsüm. Rahmat. Hayırlı iş. Hürmetli. Татарстанның Нурлат районы Зирекле авылы. 6 класстан Казанда 10-нчы интернат мәктәптә укый. Әнисе тирә-якка даны таралган ак тегүче булу сәбәпле кыз да әнисенең юлыннан китәргә була. Тик сайлаган һөнәргә генә күңеле ятмый, укып чыкса да эшләп китмый ул. Язмыш кушылдыр инде. Туган җанлы Гөлфия апасының яңа туган кызын карашырга Самарага кайта. Апасы эш арасында ялкынлы яшьлек ансамблена йөри. Җыр, моңга сусаган кыз апасыннан каламсың инде. Нәни кышыкны алып, ике бергә йөри башлыйлар. Гөлфия бик тиз арада коллективның әйдәүче җырчысы булып китә. Аңардан бер төрле жанрда читтә калмый. Җырлый, бии, концертларны да алып бара. Язмышның үз кануны. Гөлфия кияүгә чыга. Гаилә кора, сөлектәй эш ул үстерә. Кайгы хәсрәтсез генә бармый дөнья дигәне. Вакытсыз уртанчы улын югалта. Нәкъ шул чорда йөрәк әрнүенә урын таба алмаган вакытында кулына каләм ала Гөлфия. Шигърият дөньясына бер аяк баскан кеше аны ташлый да, аннан арына да алмый торгандыр. Чөнки ул яшәешне байыта, тормышны нурлый, жанлы, иманлы, күңелләрне уй хисле итә шигърият дигән сихри дөнья. Гөлфия ханымның яңа китабыннан тагы бер шигырьне укып китик әле Гөлфия ханым. Илһам шишмәсендә коенам. Рәхәтләнеп җырлап, илһамланып, назландырам күңел кылымны. Каләм тибрәтәм шигырь юлы аша, дәвам итәм тормыш юлымны. Иртән торсам елмаясым килә, тәрәз төбендәге гөлләргә. Су сипкәндә үбәм чәчкәләрен, бәхтем күчсен диеп сезләргә. Иркәләнеп башын ияләрдә, бәрхет яфракларын селкиләр, алсу кояш нурларына күмелеп, кыш канатларын җилпиләр. Күрәбез диялар бәхтең арткан, дөньяңда түгәрәк чагың бит. Күз тимәсе өчен канатымны чәчләренә када ханым ди. Җилдә килеп кага тәрәзәмне, мин дә беләм синең хәлне ди. Сандугачым сайрамый үпкәләгән, тынып торыйм шушы мәлне ди. Үпкәләмә кышым, әйдә бергә, җырлык назлап күңел кылларын, халкым җыры аша көчләр алсын. Матур үтәр гомер юлларым, матур үтәр. Шулай бит Гөлфия ханым, гомер юлларым. Хөрмәтле тамашачылар, каршы алыгыз Әхмәтҗанова Гөлсинә. Thank you.
Gülsine Ahmedyanova. Gülsine Ahmedyanova. Şahanım. Bu benim turmuşumda en yakın, en kadirli kişim. Bir dua yapam. Sağlar. Hazırki vaqtda aniyimizni qadrlab, hurmatlab, tarbiyalab kişimiz. Gerek vaqtda жылы сөз айтып, ярдәм қолы сузып, иңен тiri ала торган зур тирәгем ул минем. Апам да шигырьләр яза. Апам да шигырьләр яза. Ул күләмле, матур итеп, шаян, шиметтирә торган шигырьләр иҗат итә. Апам, рәхмәт сиңа. Жылы сүзләреңә рәхмәт, кадерлеп, ярабараларны якын итеп, мине хөрмәт итеп килгәнеңә рәхмәт сиңа. Җырларыңа, моңларыңа әлдә ярым син бар дөньяда. Рәхмәт. Кадерле
singlim Gülfiye. Benim için en kadirli olan kız tuğanım. Men seni bu ulu bayramın bilen kutlayayım. Seni bek yaratamın, senin bilen gururlanamın. İcada etmişler dileyim. Bäxetli bol, bek zor rahmet. Rahmet. Rezin apa bir bilek gelip, Rezin apa gelip güzel yanıma. Tam bir kat. Unutup jibergen. Bir sırıtlı kişi var yaklap da sırıtlı buladiler. Hoq söz bu. Gülfiye Salihova biraz ayıp olarak da kalemin sınam qarayı. Yazmış povesti sof hislerge danjırlayın. Kişilikni burçlagan sorovlarını Gülfiye xotin kız, ana bularak yüregi başa ötkerip şişe, jan avazı bulup yangırı olar. Düzeltirge bu durmuşunu yalğışların özgertirge hataların adaşkan bu yazmışlarının gülmek tügül soğuk bulmay durmuş gidirgen umutların bu dünyada oktatısın eşyutun demukalarını Gümür, bəxit şadlıktan, qaygı hasretten turadır ol. Qaygının başı nigadir hatırda uyulup qala. Bəxitnin başı ahırı qoya eken. Ol Allah sabuyan esinin şılıp boynuna sıyırıp üskende başlamak. Kravatda təmli etip mışnap yıkılıp yatkan balağa qarab uylarım tarala. Sen көз nurım, sen bəxtimnin başı mı, ahırı mı? Uylarımdan meni işik şapı bildi. Hazırgı günün ağırlığına aylanıp, qaytırga tilemegendey, irksizgine salmoqqina atlap işikni açtım. Zülfiye hanım, men osh-suv әзерләүче Naila apam bilan Nurfayaz efendi qaytdi. Bizda kechki osh soat 8da beriladi. Sizga jiyinirga hali 1 soat vaqt bor. Osh bo'lmasina tushasiz. Yari rahmat. Qaylarga kimlarga kelib kirdim so'ng men? Ey Nurfayaz, Niyaz bag'rim, nelarga ishlading so'ng sen? Nik bunday g'azablarga solding bizni? Ayaklarımni quchoqlab, bolam yanına oturdum da, baxit to'la kunlarime qabat kirib yuvaldim. Niyaz bilan uzgan baxitli kunlarimiz oxiratim nurga alamina yonimda kirib, o'ylarimni bo'lib qabat eshik shaqidilar. Men endi ishlarimni olishib, yuvinib ulgurgan edim. Bo'ysunibgina meni chaqirib kelgan Zila xonim ortidan otladim. Birinchi etajga aylanib bora turgan bosqichdan akringina atlayım. Aytirsinglar, bu bosqich mening hozirgi turmushim bilan o'tganim orasida so'nggi bosma. Men birinchi etajga tushib yetgan, kamin qoshida o'tirgan kreslo akringina mening yoqqa aylana boshladi. Ilksizdan qo'rqib orqa chekindim. Deran kreslo ishidan menga 50 yoshlar tirasida qarab turaydi. Meni endi ul yumshoqqina tovush bilan osh ustiline qistadi. Batib borgan kishi salomga tutinganday oshig'ib qoshiqni oldim da bir so'zda aytmisha oshga tutindim. Niye oshig'animni da, nindi rizqlar berganimni da xatirlamayman. O'ylarimgina Xo'ja Nurfayaz efendi tiraliga aylandi. Nishlab shunday so'z so'rayim? Kibik ida yolg'iz yashar ekan. Xotinim, bolalari bormi? Men ona balam bilan nega kirib, nishlatmoqchi bo'lib bizni.
Gereksizden akkan göz yaşlarını ko'rsatmas işinmi? Uylarımның tarqaulığını sezdirmesке tilekmi? Rüksat etseniz Nurfayaz Efendi, meni o'z bilmeme ko'tarilir edim. Yoldan aradan başım ağırtıp tura deb g'afur o'tindim de, Nurfayaz Efendi'nin söz başlavında kütmey o'z bilmeme atladım. Bütün batırlığımni jiyib tutturib, ey Rabbim, barlığına, birligine yaşanam. Hazır mene senin yardamin pek kerak deb yalvarıp, bölmege kirib balam yanına tizlendim. Taşlama bizni Rabbim. Nişik bu korkunuş kişinin kollarından tutulayım iken. İşmasam balanı öz isime yazdırıp da ulgura almadım. Şeşlerimni, şigelerimni kollarım bilen kısıp tutkan keliş hemen bir sorunu kavatlayım. Nişlergesin bizge, nişlergesin.
Гөлфия Салихова. Гөлфия Салихова. Әле генә яңгырап киткән җырның сүзләрен дә, көен дә Гөлфия ханым үзе язган. Гомумән, концерт барышында автор үз сүзләренә үзе ки салган җырлар яңгыраячак. Хәзер, хөрмәтле дуслар, котлауларга күчәргә вакыт җиткәндер дип саныйм. Шушы залда бу бәйрәмебезне уздыруда ярдәм күрсәтүче Татар конгрессының рәисе, Октябрьский шәһәре администрацияның урынбасары Ринат Гарифович Мифтаховка бирәбез сезне. Рәхмәт итегез. Рәхмәт, Ринат Гарифович. Шул залга килеп утырган милләттәшләребезгә рәхмәтемне әйтәсем килә. Әзрәк саңа калгайдым, әлдә бер урын калган икән. Утырырга урын да булмый иде. Гөлфия ханым, шулай халык бердәм килгән икән, сине халкыбыз бик ихтирам итә икән, мин монда бик шатмын. Сезне шул матур бәйрәм эшләгәнегез өчен рәхмәт әйтәсем килә, иң беренче. Аннан соң менә безнең залда утырган да ул яшьтәге язучыларыбыз, шагыйрьләребез, алар беләләр инде иҗатның нәрсә икәнен, китап бастыруның нәрсә икәнен, ул бик зур фидакарлык хезмәт итә. Шуңа күрә Гөлфия ханым шул эшне эшли алган икән, ул бик фидакар кеше, бик тырыш кеше булган. Ходай Тәгалә аңа шундый киң талант биргән, ул şiirler de yazar, җырлар да яза, бик матур җырлый да, проза да яза икән. Мин Ходай Тәгалә өчен действительно биргәненә бирә идем. Так шулай була инде, шулай получается. Тәбрик итәм, шундый зур талантыңыз булды. Кадерле дуслар, Гөлфия ханымның кыска гына әйтеп, биографиясын әйтеп киттеләр монда. Ул кыска гына сөйләделәр инде. Бик яшьли әтисеннән калган. Аннан соң 11 яшеннән әнисе яныннан китеп калганда, укыган 10 классны бетергәнче бик яшьли теориясы Үзбәкстанга киткән. Аннан перестройка елларында эш бала белән шәһәргә кайткан, йортларын, җирләрен югалтып биргән. Шуңа күрә бала югалту кайгысында күргән. Шуңа күрә дөньяның әчесен килеп, дөнья тормышның нәрсә икәнен эчтән белә. Шуңа күрә аның шулай китап язып, үз фикерләрен, үз сүзләрен кешеләргә әйтергә хакы бар дип уйлыйм. Рәхмәт. Сезнең бу бәйрәмегез, сезнең бу китап иҗат итүегез безнең шәһәргә бик зур бәйрәм дип инде, бик зур казаныш димме. Чөнки урта буын язучыларыбыз арасына сез дә кирдегез. Хәзер яшьләр бит инде бик күп иҗат итмиләр хәзер. Шуңа күрә бу бик зур куаныч безнең өчен. Талантыгыз бик зур, сезнең иң шундый иҗат итә торган вакытыгыз. Шуңа күрә Аллаһы гомерләрегезгә дә иҗат итәрсез дип өметләнеп калабыз. Сезгә бик зур уңышлар бирсен Ходай. Армый, талмый иҗат итеп, китаплар язып, җырлар язып, менә безнең барыбызны шатландырып ясый. Гөлфия ханыма Татар конгресс исеменнән мактау грамотасы бирәм. Башкортстан Республикасы милли мәдәниятен саклауга зур өлеш керткән. Зур булмаган бүләк. Янәшәсендә яхшы кешеләр булуны бәхеткә санап яши Гөлфия. Тормышта ярдәмчел, яктылыкка татылган кешеләрне үз янына тартып китерә белү. Ул Гөлфия
Gülfiye Hanım'ın көңіл saflığın, ruhi çistalığın күрсәтәдер. Әйе, Гөлнара, безнең бүгенге бәйрәмебездә Уфага килгән, нәкъ син әйткәнчә саф, киң күңелле, үрнәк алырдай, абруйлы кешеләребез бар. Башкортстан Язучылар союзы рәисе Риф Галимович Туйгулов үзе килмәү алмау сәбәпле. Котлауларны өлкән әдәби тәнкыйтьче, Язучылар союзы әгъзасы Галиева Гүзәл Габдуловна, Агыйдел һәм кичке Уфа журналлары, Башкортстан газетасының лауреаты, Рәсәй Федерациясының һәм Башкортстан Республикасының Язучылар союзы әгъзасы, авыл хуҗалыгының атказанган хезмәткәре Спартак Ильясовлар алып килгәннәр. рәхим итегез. Хәзер мен сөйләм дип куркытып та куйдым. Хаумыгыз, кадерле Гөлфия ханым, хаумыгыз, Октябрьский калаһының тамашачылары. Без һезгә бик ерактан, Өфе калаһынан бик күп сәламнәр алып килдек. Менә әле алып баручылар әйтеп үттеләр. Безнең Язучылар союзы рәисе Риф Галимуллы Туйгунов сирләп китеп больницага керү сәбәпле үзе килә алмады һәм үзенең бик матур теләкләрен, аманаттарын Гөлфия ханымды был байрамы менән котларга безгә кушып җибәрде һәм без бына килеп еттек Спартак Мөҗәвир улы Ильясов менән. Әле менә бик Гөлфия ханымның иҗатын белмәй инек без. Әле менә карап ултырып концертта килгәнебезгә бик куанып ултырдык. Гөлфия ханым һез бик күп кырлы талант ияһе икән. Үзегез шигырьләр язасыз. Үзегез шул шигырьләргә көйләр язасыз. Онан һуң бик матур тавыш белән, тембрыгыз бик матур башкарасыз. Без бик күңелле итеп тыңлап ултырабыз. Мин үзем дә иҗат кешесе буларак һезгә иҗат кешесенә иң тәүдә эргәләге яныгыздагы кешеләрнең гаилә агзаларының аралашып яшәгән, аралашып эшләгән кешеләрнең һезне аңлавын, һезнең иҗатыгызны баһалавын теләренем. Шулай булсын. Амин. Бына котлауның адагында әлбәттә был бик матур байрам. Китап сыгару ул ысынлап та зур вакыйга иҗат кешенең тормышында. Бигрәк тә ул беренче китап булганда мин үзем дә хәтерләйм. Беренче китап сыкканда ничек куанганымды. Һәм без һезнең куанычыгызны Гөлфия ханым уртаклашабыз ысын күңелдән. Артабанда яңа шигырьләрегез туып торган. Уларга яңа көйләр язып торыгыз һәм матур итеп уларны үзегез башкарып торыгыз. Киләсәктә яңа клипларыгызны күрергә язсын Алла бирһә, яңа китапларыгызны күрергә язсын һәм бына мин уйлап утырам әле Өфелә матур итеп зур һарайларда концертыгызны оештырырга кирәктер мөгаен дим. Ысынлап та тавышыгыз бик тембры матур. Мин музыка белгесе түгел, ләкин тамашасы буларак әйтәм, бик матур, бик рәхәтләнеп тыңлап ултырабыз. Һезгә мотлак оештырырга кирәк Өфелә гастрольләрегезне. Бына Гөлфия ханым һезнең юбилей презентациягыз белән котлап, үземнең бер шигыремне укып киткән килә. Ул шигырда язылган хисләрне шагыйрә генә аңлайды. Һез мине аңларсыз дип уйлыйм һәм һез дә шул хисләрне кисерәһегездер дип уйлыйм. Шигырым, һине шундай хагындым. Бына бүген миңә табылдың.
Бына бүген һиңә табылдым, мин бит һине шундай һағындым. Һаумы, һаумы, минең күтәрүсем, ташлап үҙәгемә үткәрүсем. Дуҫтар көнләштерер көндәш тә һин, башым һалып кылар иңбаш та һин. Һағындырып килгән ҡунаҡмы һин, әллә аймылышҡан уҙаҡмы һин? Ҡалайҙа мин һинһеҙ ҡыуҙала, әлдә һин бар әле донъяла. Беҙҙең Башҡортостан яҙыусылары Гөлфиә ханымды был байрамы менән ҡотлап бына бүләк ебәрҙеләр. Ул ҡарап торғанда бик ҙур ҙа түгел, ләкин уның эсендә иҫ китмәле байлыҡ ята. Был беҙҙең Башҡортостан яҙыусылар союзы сығарған шиғриәт антологияһы. Унда беҙҙең Башҡортостандың шағирҙары яҙған шиғырҙар. Унан һуң ул башланып китә беҙҙең боронғо эпостарыбыҙ менән, Аҡбуҙат эпосы, Урал эпосы. Унан һуң бөтөн беҙҙең башҡорт халыҡ йырҙары шунда тупланған. Бәйеттәр, мөнәжәттәр, ҡобайырҙар һәм әлбиттә боронғо замандардан алып беҙҙең ниндәй шағирҙарыбыҙ булған. Уларҙың хатта боронғо таштарға яҙып ҡалдырылған шиғырҙар ҙа бында бар. Һәм бөгөнгө көн шағирҙарының шиғырҙары һәм ул шиғырҙар һәр бер ижадсының иң яҡшы шиғырҙары. Һөт өҫтөндәге ҡаймаҡ тип әйтергә була. Был китаптың һәр битендә шиғриәт шедевры. Гөлфиә ханым һеҙгә бөтөн яҙыусылар исеменән, Башҡортостан яҙыусылар исеменән ошо антологияны һеҙгә бүләк итәбеҙ. Аллаһы Тәғәләнең ҡөҙрәте ысынлап та бик киң. Мин әле юлда килеп барғанда уйлап киләм. Был иптәш менән яҡындан теге яҡын таныштыҡ бит инде, бик яҡындан. Шунан һуң килеп әле ултырып тыңлай биргәс, ысынлап та Аллаһы Тәғәләнең ҡөҙрәтенең киңлегенә ышандым. Тағыла бір тапҡыр. Мен элек ташана идем. Мына Гөлфиә ханымдың ханыма тәбиғәт ысынлап та йомғаҡ кеүек иҫ киткес бөтөн нәмәне биргән. Бына шунда без залда ултырабыҙ, әйме, шулай. Аның менә ижадының бер генә өлөшөн, мәҫәлән, ер сығарыу, көй сығарыуҙы, ҡайһыһы сығара ала. Йәки шиғыр яҙыуҙы, тиҙ генә ҡайһыбыҙ яҙа ала. Йәки уның кеүек йырлауҙы ҡайһыбыҙ тора килеп башҡара ала. Бына шул юһуҡтан уйлаған ваҡытта Аллаһы Тәғәләнең ысынлап та ҡөҙрәте киң, һеҙгә тәбиғәт ҙур не биргән? Талант. Шул тиклем ҙур талант биргән. Һеҙҙең һүҙегеҙҙе ҡеүәтләп, Гөлфиә ханымды ысынлап та тейешле органдарға итеп, юллап аны Өфө тамашасыһына сығарып андалыҡ күрһәтергә кәрәк. Шунан һуң теге дегет менән балды нитмәйҙәр бит, ҡушмайҙар теге итеп. Мин бына был фекерҙе шуңа әйткем килә бит. Һеҙҙе бына бер тапҡыр ҡотланулар бит инде Башҡортостан яҙыусылар исеменән. Яҙыусылар күп анда, бөтәһе лә. Бына шуларҙы ысынлап та бөтәһе лә һеҙҙең исемдән сәләм әйтербеҙ. Һеҙҙең кем булыуы тураһында һөйләрбеҙ. Һәм дә был оло ғаиләгә нығыраҡ кереп ултырып алыр кәрәк һеҙгә. Төрки донъяһында, беҙҙең мосолман донъяһында шундай ҡыҙҙың барлығына бөтәбеҙ ҙә шатланайыҡ, бөтәбеҙ ҙә ҡыуанайыҡ. Уға ҙур һаулыҡ,
izgilikler, barlık oңuşlar, eң bütün neme yaxşılıkta dileyip birgeler. Sizning qarshig'izda Qobat o'zi ijod etgan mo'ng'ul jig'lari bilan Gulfiya Salihova g'umir bo'lagim. Ressey Dasafının Oktyabrski şehri aviatsiya
Техник спорт клубы рейсы, запастағы Диңгез гвардия капитаны, хәрби летчик һәм Гөлфия ханымның экранный мужигі. Хамитов Айдар Наилевич. Азамат алдап тұрған кішілер. Аны Нәжия Ахирет міне залда отыра. Biraz Нәжия ханым, помашите ручкой. Кішілер шансын. Құрметті достар, міне бұл кішінің менің тұрмышыма келіп кіргені себепсіз шырашу yok bu dünyada деп еткендеріне қазір әне Уфа қонағы Аллаға шандым деген шекелі мен де инандым. Тек тұмалдан бірден бір күнде менің үйіме келіп кірді. Гүлфия форс-мажорный ситуация менімде, тамадасыз қалдым. Бір нәрсе яса 3 сағат қалған. Мальчишник здорово. Әне белге тұлғанда сатты менде яшында бізі. Шуннан жиыштырып, бүтін ішін ішлеп, Yerden geldim binanарға. 2-3 ay uzuğuna tağın üzünde onun halinde kalırmın deyip hiç kine de oylamagan edim. Mine şu üzük süpürgen klipini düşürürgen bütün falan kelgen gruplar, съемочный gruplar, yigitler bunda her bir üzük süpüresiz klipini eller işe жерде düşürerler. Matır şeylerini saylap şulay ettirip hazırlap koygan urunlarının barısında artistler bütünüsü макияж жасалған, шаш жасалған, көз жасалған барысында тек мужик yok. Түн ортасы, мына шушы күлмәкне тегін бітіп ятабыз стилист білін. Шуннан мені тынышландырыр үшін, менің администратор айтты, әйді шай ішірен болмай болай дейм. Шығып отырдық, Айдар Әфәндінің илияшілігіне Октябрьский нефтяникта фотографиясы düşürülgen gazete üstel üstünde yatar ekan. Eske de düşmesiydi belki. Şeyini bir kovup koydum da, mene mujik dedim. Şu aytib tüngi saat 2'de, bilesizmi mene kavşağı şunday, kaygırı şunday güçlü bulan bir indi. Najiye hanım sizge rahmet indi şunday adekvatno воспринимать etken biz artist halkının şunday. Saat 2'de Aydar Efendi'ye Fülize'den, administratordan telefonunu alıp hat yazıp jibermeydim ben. Najiye evde bilen turib qo'ygan. Telefonuna Aydar Efendi bergan. Şahittirib mene dışarı tanışıp gittik. Siz meni edip yazıp bu hatni hatırlaysizmi Aydar? Как мужчина, как офицер вы не можете подвести женщину деп yazdım. Avrat ketir birden ija yok. Kelib kirdi erta bilan. Narsa ishlagansan deb. Mene halni anlatqash, mene onun rolunda oynaysa kishi oyog'ini sindirib politsiyaga kirdi. Shunda keskin hallar bo'lar ekan. Ondan ul menga aytdi, men bitta ofitser dedi. Mene bu ofitser kiyimi erta bo'larga tegishli bilan. Kostumdan bo'larga tegishli. Shayt mene o'zining o'zi kelib chiqdi. Menda bor deb meni bu narsani mene ko'rdik. Anasi ayni shularni da asingmi deb asimiz bütün narsani. Bütün narsani asimiz qo'lga kelgan. O'zim kelib bir ilishim Moskvaga komandirovka giderga samolyotga bilet olaman. Ufaga ketib o'tirib ketar uchun samolyotga. Nechada ketdik? 51 soat borashmi samolyotga? 35 ming falan edi. Shulay nasaman. Mene oxirina kirib shu klipni shulay aytib mene yazmish, shulay ishlashtirar ekan. Shulay aytib mene ekranni mujikli bo'ldim. Do'stlarim kelib chiqdi. Rahmat Aydar Efendi. Evet, bir dakika. Hamit Aydar Nailevich. Rahmat, bu benim ahiretim kursida palochka bir uchalishga Ramazan. Gülfiye Salihova yumuşak gönüllü kalemiyesi. Olaygaç da saf gönüllü bulup kalalım. O akıl bilen can kıslaşıp, içki tanışlık tabıp yaşayabilgen gedir olayım Gülfiye. Hazır sahnede Gülfiye hanımның yardımcısı, kengashchisi, toyanışı, şanışı. Bir söz bilen aytganda Gülnara,
Сәхнәбез түрендә әнисенең яраткан улы Ринат Салихов. Рәхмәт, Ринат. Ринат Салихов. Ринат Салихов. Гөлзия Салихованың яраткан улы Ринат Салихов. Bu benim kişi oğlum Rinat. Hazırgi vakıtta Yeltsin Üniversiteti'nin soңғы kursun bitirip диплом яклау üstünde işleyim. Будущий нефтяной мандат и докторантом. Улым да жырлар яза, шигырьләр яза. Санкт-Петербургтагы романтика радиосында аның бик матур жыры хит-парадта беренче урынны алып, Австралиянең бик матур уйнаган диджейларның кулакларына кирип, алардан клиплар төшереп, шундый матур итеп безгә дә килеп җитте. Шәһәрдә Россиядә булмау сәбәпле янымда тагын бер балам юк. Анысы олы улым, сөекле улым, күз нурым Илдарым. Бүген генә әле Skype аша сөйләшеп хәбәрләшеп алдык. Техник заманасы бит рәхәт. Экраннан карап балам белән өйдә утырып сөйләшкәч, ара яракында сизелми. Хәлдә менә Илдар янымда басып тора кебек. Рәхмәт балаларым, рәхмәт улларым, бәгырьләрем.
прошу прощения, что не по-татарски разговаривать не умею. Скажу, не буду многословным, скажу коротко, но от всех детей. Спасибо, мама, за то, что ты есть. Я тебя люблю. Ренат Салиха. Ул алды, әлі қазір әтмәден шәптір мама дейді, ул татарша білер, ул мен һәр вақыт әтәмін етіп, әнем дейді. İcadi uğurlar dileğleri Renat'a da zor rahmet sana. Səhnəgə yıraq balalarına yakın etib, Gülfiye Hanım'ın doğan yakları Nurlat'tan doğanları, yak taşları kilgen. Рахмет етегіз, достар. Hürmetli dostlar, bu tuğanlarım bilen ayrıca yakından tanıştırып uzasım kile. Bu tuğanların barısı da büyük dereceli katlavlı, cevaplı işleşkiler. Жизньне, yaratkan жизньне мен Захид, Нәхмәтуллы. Администрацияда, Нурлат администрациясында, һәм дә аның янында ике туғаным Фәриде. Ул да шушы урында эшли. Һәм дә нинди катлаулы җаваплы эшләүләренә карамастан, бөтен дөньяларын онытып, ярдәмгә ташлана торган киң күңелле, кунакчыл туганнарым минем булар. Жизненең сабыр хылыклы күреп торасыз бит инде нинди матур. Шундай менә акыллы, сабырсыз сүз киңәшләре безнең туганнарыбызны барыбызны да берләштереп тора. Bu tuğanım turunda mene ayrım eylesin bile. Bu tuğanımın göz altında minister finanslık deyip yürütələr. Nurlat Municipal rayonunun finans palatasının reisi. Bütün Nurlat'ın aşağısı şunun kolunda. Zira akıllı tuğan deyip can atışı. Gülfiye gerek kızı biz iki isimlerimizde yaşayan, Ediler isimde yaşayan Nuralina. Siz nesiden başlayacağınız isim? Biz bek şad bugünkü kişiye bizning yaktaşımız, tuğanımız şuşunday zor derecelerge jetkenge bizde endi ijod kişesin uzdırdı. Kitabın biz bütün Nurlatlılar şattı kitabını. Şuna göre biz sizden kitaplarını bizning Sentral bibliotekaga satıp alır barayım. Keldik mene sizge dogovor. Bizge kitaplarımızı alıp Nurlatlılar kimge ijod kişesinde bile gitti bu kitabın. Adnim vzdохым deyip eyteler bit mana bir sonuçta okup bitirdik. Şuşunun katlı kümülge ütüp kiretilgen işke şuşunday iştelikli kitabınız sizning bu kitabınız ahırda bulmasın. Bizde endi konsertlarda her vakit alarının simyaları, enileri 92 yaşında Uldabik icadi kişi şiirler yazı varmında 17-92 yaşında olmasından da Allah şuşunday bizning respublikadan Nurlatlarına tügel tanılgan kişiler. Mene biz bugünkü kişide sağlıklı, bik şart şu bizning yaktaşımız, tuğanımız şuşunday derecelerge sizde şunday maturiyeti zorlaysız. Rahmet sizge barınızga da biz bik şart simat hakkında zor uğuşlar dileymiz. Bizning rayon yetakchisi Naya Shakir Sharapov da sizga bek zo'r salamlarini aytdi, bilaklarni jiberdi sizga shulay ovuldoshimiz bo'laraq da tag'in uğuşlar shu sahnalarda tag'in sizning ko'p kitoblar kishasi bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat sizga. Konuşaktak bittiğinde sizle söyleşe başladık, başlayabiliriz. Жизнесine söz.
Gülfiye Hanım, Baldız Öksentiyesi'ne bugünkü beğeniniz bilen tebrik ederim. Sizge işenlik, sağlık, bereket, şartlık, tınçlılık, mulluk, baylıklıklarga dengismen. Şulay bizden rayonun gılabası Naşakevич Şarapov sizge bir küp selam etmişti. Kutlar akıştı. İyi konsertleriniz bilen gidip kalabız size. Hoş geldiniz. Bugün indi belki kahvaltıda tanımızdır. Hayırlı kiş, isemsiz, hürmetli Başkistan doğanlarımız. Biz sizge yaratımlarına yakın edip, Tatastan'ın gurur halkından kaynar süremden alıp geldik. Doğan her bir tanınız otur bulsun, şartlıklı bulsun, siyinişler bile yaşayız. Hem bugünkü gibi şulay zallar tutup konsertlara yeriyiz. Gülfiye bilen biz iki bir tuğan balaları. Benim ettiğim Mıhlis, anın yenisi Mehin Kemer. Bizge tuğan apayında bir tuğan var. Hem biz şu iki gayle, müzikal gayle. Bir bütün bulup, ömrü boyuna birimizi tuğulandırıp geçerik. Niçin müzikal gayle? Bugün indi eğitip de bitirdi. Lakin bizden de yakışan bir şey yoktur. Çünkü benim ettiğim Mıhlis, hem indi tuğan apa, türlü uyum krallarında oynaylar. Ettiğim kurumda da oynayıp jiberse, tuğan apanlarga kalyan ismine koşuları, ettiğim oyunlarının şehirde başlasa, şurayı tuğan apanlarga kurumsunda koşulup oynayıp jiberdi. Mene şurayı ettirip, bizim etkiler de göbür boyuna sahneden düşmeliler. Hem biz iki gailege un bala, şuşu müzikal gailede terbiyelenmiştik. Bu gailede, mene şuşu un bala arasında bir güne de jırmınga bir taraf kişimiz yok. Varımızda koysumuz jırlı, koysumuz şiir sili, koysumuz oyun kurallarında oynayıp sahne tutar. Lakin en talantlısı, en bulduklısı Gülfiye'miz buldu. Gülfiye'nin icatқа келуі başka artistlerden ayırmalı olarak artistlerin türlüsü var. Bildiğiniz yollar bilen gelişçiler var, uğrağı yollar bilen kileler. Türlü çok siyinişliğine gelişçiler var bildiğin geldiğine. Lakin bizim Gülfiye'miz üst geçirilen, zor duruşları bilen geldi icat işine. Hem de onun icatı küp kırılı hem küp yönelişli. Şuna da ul yüzüne tarafçım hem onun icatı da nık hem devamlı bir bölüm. Biz inanın gelecekte de bir küp icat cimişler görürüz herhalde hem de birlikte ortaklaşırız diye ister olalım. Tabi neresi edesin kile, icat degen sizge küp vakitta cevap tavamı çaptırırsın. Neresi bu icat değil. Benim de icatını şuayrak anlayayım. İcat ol, kişinin eşki geçirişler kivrenişi. Küpkine kişiler üzerinin bile şu eşki geçirişleri ömür boyuna yerinde yetip bakırıp kalıp gider. Bizden Gülfiye'miz onu appak kağızlıklarına düşürüp alanın tamaşaçılarga yazılı aşağı kitabı bileninde şulayı tamaşaçılarga, okuçularına жеткерip onlar bilen ortaklaşa. Hem biz bunun bilen ihlas gününden kırılanamız. Şuna göre de tuğanım nerse ettirelim. İlhan Çeşme bir başında sayıkmasın. Her vakitte de şulay şart köngülü olup yaşar. Kalemek tibrelinden tutamasın. Sağlık selametlik bilen balalar, ılıklar vaktine siyinip, tamaşaçılarla her vakitte de şulay birden bulup, alanın ihtiramını yavlap, zordan zorunmuşlarga erişip, kilesi içiraşularına kadar ne şuaytırıp, matul kiliş yaş kavuş bağlı. İhlas gününden Şılatalar indi. Kuşnağımız da siz gidin. Rahmet duanlarım, rahmet barınızga da. Hazır hürmetli tomoshachilar, Farida Sagirova eng yaratgan jirin boshqara. Ol meni bek g'o'g'ati maqtadi, o'zida bek shap shaqay. Jalı olma
Rahmet sizge, Feride Hanım. Feride Sagirova. Hürmetli dostlar, kelgan qonaqlar bilan tanıştığını devam etamiz. Gülfiye Salihovanın көп şiirleri o'zlari kuyga solganini so'rab turadi. O'z so'zlarini o'zi kuylar ijod etdi. Boshqa avtorlarning şiirlerine de betaraf tugul. Onun ijod jemishleri Boş Kırgızstan'ın hem Tataristan'ın donlıklı ırşılar repertuarında buluğu o'zi ko'p narsa turida söylep turadi. Hürmetli dostlar, hazır sahnege çıkacak konağımız Rəsəy Fənlər Akademiyasının Biologiya İnstitutunda xizmət edir. Avul xo'jaligi fənləri kandidatı G'alima Hamjirshi xonim. Davlat radio kanallarında jırları yangırap turgan Ufa konağı Gülfiye Salihovanın jırlarını yaratıp boshqarishi Filiza Nazirova. Komissiya Nurulloning so'zlari Gülfiye Salihovaga tug'an kuni bugun. Bu jir seni tuğan günün bilen bulup yangırayı, özün yazılan keyge. Kecha tuğan günün buldu bitin senin. Bu jirlarından bak dilekler sine. Suday ömür uza Sunga kalmay yaşagına Oğum suday ömür uza Sunga kalmay yaşagına Oğum suday ömür uza Sunga kalmay yaşagına Kutlu bulsun tuğanı günün Opak
çeşekleri bulagim. Uzun ömür saf muhabbet, şadlıkta uçsun günlerin. Uzun ömür saf muhabbet, şadlıkta uçsun günlerin. Uzun ömür saf muhabbet, şadlıkta uçsun günlerin. Bir artlı yıllar öte, bulabız yağmurları da. O yaz günler böyle gider, yarın bulsun yanlarında. O yaz günler böyle gider, yarın bulsun yanlarında. O yaz günler böyle gider, yarın bulsun yanlarında. Jey bizekleri yüzünde, iyiliklisin her kimge. Bäxit kıyaşın sönmesin, canlı jılıtsın gözünde. Bäxit kıyaşın sönmesin, canlı jılıtsın gözünde. Bäxit kıyaşın sönmesin, canlı jılıtsın gözünde. Canlı jılıtsın gözünde. Gülizar Nazirova. İkinci jırımны Gülfiye'nin enisi, Haraz kızı Mahkamal opağa bağışlısım kile. Ул da onu oylap, ötken ömrün oylap, 5 balasın zor yolla, öz yollarından şikke şöйп alмыйча nık basıp atlarlık etip östürgen enisi Mahkamal'a bağışlıyım. Kişi Şirenkey soğuy şoqlarımda, Hüysüzlenip yoqın bölgenge. Bola vaqtlarda tыңlamыйча, Günler boyu oynap yürgenge. Şirenkey şımır çeşlerine, Opaq bulup besler qınğanga. Bitlerine sır-sır jıyırşıqlar, Burasnalar solып uzğanga. Şirenkey şımır çeşlerine, Opaq bulup besler qınğanga. Bitlerine sır-sır jıyırşıqlar, Burasnalar solып uzğanga. Буйға жеткеш сен атынға бермей, Мөхәббәт утында янғанға. Тонға қадар терфегеңді қуақмай, Мені ойлап yoqың қалғанға. Ширеnkey шымыр чәчләреңә, Опақ булып бәсләр қунғанға. Битләреңә сыр-сыр жыйырчыклар, Буразналар солып узғанға. Ширеnkey шымыр чәчләреңә, Опақ булып бәсләр қунғанға. Битләреңә сыр-сыр жыйырчыклар, Буразналар солып
узганга. Кичеренке шымыр чәчләреңә, оппақ булып бәсләр куңганга, битләреңә сыр-сыр җыерчыклар, буразналар солып узганга. Кичеренке шымыр чәчләреңә, оппақ булып бәсләр куңганга, битләреңә сыр-сыр җыерчыклар, буразналар солып узганга. Битләреңә сыр-сыр җыерчыклар, буразналар солып узганга. Лиза Назырова. Мин бер шигыреннән там берничә ел укып китер идем. Матурлык дип атала. Хатын-кызның матурлыгы нидә соң? Күп ир-егетләр гасырлар буе бу сорауга җавап эзлидер. Кыйгач баштамы ул? Караштамы? Буйсындамы? Күзләренә сагыштан, моңнан, кайгылардан тулган яшьләрдәме? Менә мин шуны икеләтә ир-егетләргә укырга тәкъдим итәм. Ул ана булу, белү, ярату балалары аша бу җиһанга шул матурлыкны тарату. Фәлсәфи вопроска ответ бирелгән. Рәхмәт. Илһам чишмәсендә кыйнып, тагын да матур җырлар яз. Без бергә Флизадан концертлар Рәхмәт. Ярамала якын итеп килеп, шундый кыска гына вакытта минем язган көйләремә фонограммалар эшләп, өйрәнеп, шундый тырышкан инде ул. Юкны бар итә торган. Рәхмәт кыска. Лиза Назырова. Күптән түгел генә үзенең 10-нчы шигырьләр җыентыгын чыгарган. Язучылар союзы әгъзасы. Туймазы шәһәреннән килгән кунагыбыз Гөлфия ханымның каләмдәш дусты Фатих Сәйфран һәм җырчы шагыйрә Зәлифә Шай Мөхәммәдова сәхнәдә. Рәхим итегез. Рәхим итегез, кадерле кунаклар. Гөлфия ханым, сине китап туйы белән котлыйм. Һәм минем белән бергә Туймазы халкы да минем белән Ona seni kutlayım. Gülfiye Hanım, sen sağlısan, sen mucize, bir ökkine göz demesin. Sağlı bulu sirlerinin hikmetindir, sen bilesin. Karışların bilen bizni, tılsımına sen türesin. Yanıp durgan gözlerine bir ökkine göz demesin. Берген сиңа ақылны да бір өккіне көз тимәсін. Кинәт килгән ауырлыкны ақыл белән сен җиңәсең. Тырышлыкта берген сиңа бір өккіне көз тимәсен. Гомри биек тауларыңа тоткарлыксыз сен менәсең. Гөлфия ханым, шуңа сиңа синең алда килә минем баш. Рәхмәт Фатиховна. Bunday şiirlerini, конечно, миңа карап язмагансыңдыр син аны. Ул безнең Туймазы шәһәренең вечно влюбленный мужигы. Менә залда бөтен хатын-кызлар гашык дәл ул бүген. Тагын шиирләр язар Тәбрискәдән киткәч. Рәхмәт Фатиховна. Тагын bir шек тәсбитендә хәзер жыр бәйрәменә әйләндереп барасыз түгелме кичәгезне. Менә bir шек тәсбитендә мин тамашачыга тагын bir ике шигырь укып үтәсе килә. Чөнки бу сәхнәдә мин хәзер bir
5-6 yıl bulgaным yok. Рөхсәт итсәң. Хатын әйбәтләнде. Әйтәм бит. Көтмәгәндә хатын әйбәтләнде. Таштан юкә ничек суелган. Арып алҗып эштән кайтуыма ашы пешкән, чәе куелган. Ашы кебек тәмле сүзләр белән мине каршы ала башлады. Йөрәк, колак итен чәйни торган гадәтләрен кинәт ташлады. Мондыйча сирәк юмартланды, пивалыкта акча биргәли, авызымнан хәмер исе килсә, хәзер сизми, сизсә тиргәми. Кичләр җитсә, ялгыз ханымнарның күзе ничек шулай майлана. Этле мәсәләй яшәгән гомерләр, яшьләр барган саен җайлана. Әкияттәй безнең татулыкка күршеләрнең исләре китә. Шулай булмый, чөнки минем тиздән пенсия алыр вакыт җитә. Хөрмәтле дуслар, тагын бер якын дустым, каләмдәшем, йөрәгемә якын бик дускаем Зәлифә. Күптән түгел генә миңа әле шигырын җибәрде дә электрон почта белән. Шундый матур җыр килеп чыкты. Аннан соңрак ишетерсез. Ә хәзер үзенең җырын безгә, сезгә әйтә. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, дуслар, туганнар, балалар. Бүген Гөлфия Салихованың бәйрәме. Ходай кешегә талант бирсә, бу Ходайның улы бүләге. Әгәр дә шушы талант иясе, шушы талантын кешеләргә чын күңелдән, мул куллап таратса, бу улы бәхет. Гөлфия, бүген дә синең гомереңдә иң бәхетле кешеләрнең берсе. Чөнки сине яраткан кешеләр синең белән. Кешеләр ни өчен яшиләр? Бер-берсенә бәхет, шатлык китерер өчен. Син шундый кеше. 2012 елда без Гөлфияның иҗат кичәләре белән аның туган җирендә, Нурлат шәһәрендә, аның туган авылында булдык. Шул кадәр күңелле, шул кадәр ягымлы итеп каршы алдылар зурлап безне. Бигрәк тә туган авылында Гөлфияне тында алмыйчы, карап туямыйчы авыл кешеләре кат-кат килеп сәхнәләргә менеп карап, тотып карап, рәхмәт әйтеп калдылар. Мин шуның өчен инде Гөлфия синең өчен бик шатмын. Бүген мин сиңа күп итеп Туймазы шәһәреннән сәламнар алып килдем. Минем гаиләм, минем балаларым күп итеп сәламнар әйтә сиңа. Шуннан соң безнең кичкенә бүләгебез бар. Бәхетле кешенең кунагы бергә ди Гөлфияның туган көне дә бит әле кулча базарда бер тапкыр. Сәлим безнең Испаниядән кайткан җегет. Гөлфия, синең бу тормышыңда данлы, моңлы көннәр күп булыр әле. Менә бу синең тормышыңда беренче награда булыр дип уйлыйм. Номинация «Самая любимая», «Самая знаменитая», «Самая талантливая». Безнең гаиләдән менә сиңа шундый медаль. Гөлфия, дускаем, син моңлысың, асыл кошлар кебек сайрыйсың. Күңелләрнең кылларын чирттерди, кайдан моңлы көйләр сайрыйсың. Һәр бер җырын тыңлыйм хәйран калып. Тиңнәре юк бит синең кешегә. Күз тимәсен, Ходай талантларны бирсә дә бит бирә кешегә. Минем дә дипломым, курсым кайткачтан, ә хәзер сиңа багышланган җыр якын дус берәү генә. Ишләр бик күп була ул, барсы да яхшы барса. Янәшә дә килмәр калыр, авырлык килә калса. Авылларның багышларында булышмас берәү генә иптәшләр.
yazуын sırrına men hiç düşüne olmayayım o zaman. Gülnara, şiirini okuysın da ol üze şıklap jibere deydi. Ki yazının bir katlauluğu yok sıman men adi автор özü. Dürüst mü şolay Gülfiye hanım? Gülnara, hürmetli tamaşaçılarım, мен аның bir katlılığı da yok sıma. Köpten tügel bir tanışımı şırattım. Hala hüvelde sıraştırıp alığa zarlana başladı. Toqta endi ne oldu degen sorauma. Kişe konsertқа bargan edim. Bütün keyif bozulup qaytты şundan. Ni kүйі, ni jırı, ni sözleri jırlagan jırlarning dedi. Antrактына кишке kirip шығып қаштым. Акшамда жыр түгел. Қайдасың біздің матур жырлар, мұңлы жырлар Гүлфия деген сұрауы көңіліме кіріп отырды да, көптен түгел міне шушы шиғырым дүнияға келді. Сізге оқып жазасым келді. Не болдасың болмам дүниясына? Жырлар кетті бір шатырдан. Халық мәхрүм, тәфтилеулер кебек, ләззәтле жырларны татудан. Күңелләрнең бала оныкларга мирас итеп кайсын калдырыйк? Кайсы жырны и туган тел кебек әлифбаларыбыз аша яздырыйк? Килгән яшьләреңдә кире китәр бу мәсхәрә затсыз жырлардан. Сәйдәш исән булса, ул җәяүләп, качанды безнең чырлардан. Булсын иде жырлар моңлы, күңелләрне шүметеп алырлык. Кырыс күзләрдән дә түз алмыйча, мөлдерәтеп яшьләр тамырлык. Әйтеп узганымча менә инде кухняда аш суп пешереп бергән вакытым электронный почтага хат килеп төште. Карасам, Зәлифә шигырын җибәргән. Күз йөгертеп чыгуга күңелгә ятты, ошады. Чынлап та шигырь үзе җырлап җибәрде кебек. Әллә ризык хәзерләгәнгә микән? Әллә үзе шулай килеп чыкты? Минемчә, җырда бик тәмле булып килеп чыкты дип саныйм мин аны. Сезгә Риона җырымны тәкъдим итәм. Зәлифә Шәймөхәммәтова сүзләре. Көе үземнеке, минем йөрәк.
süzüden yaş kalmadı gözüde yok hallerim yerdim surun deşerge yordu yürek bilen indi sayılan gülüme doğru giderim iken babam yaşarge yordu yürek bilen indi sayılan gülüme doğru giderim iken babam yaşarge Gülfiye Salihova. Gülfiye dostum, oynan kutlayayım seni şuşa. Oңышlarga erişүүң bilen seni yaratıp köpme kişi kelgen, köpme tamaşaçılarың var. Dostlarың, biz seni bik köptenden bileriz, seni oңышlar tileybiz. Rahmet güzelim. Rahmet. Şimdi rahmetler жылы sözlerinize rahmet. Bu konağımız Duymazı şəhərindən. Ol tanılğan şəxs, jırışı, kompozitör, автор, başqaruшы. Bik yardımcı. Eşkisiz şın dostu Gülfiye Hanım'ın. Azat, kеңеш ярдәм кирәк дигән сүзгә атылып килеп җитә торган кеше. Синем янында шундый дуслар булуына ди Гөлфия ханым. Қоршалығыз, қадірлі достар, Татарстанның ат қазанған артисті Азат Имаев. Hayırlı kez muhterem arkadaşlar. Gülfiye Hanım, Gülfiye dostum, birіншіден мен зор рахмәтлімін мына шундай бик зор ұлы ғұмыр бәйрәміңә мені шақырғаның үшін һәм енді шығырым толы өзіңнің ижадына ғашиқ болған достарың белән бүгін ұшыраштырган өчен сиңа иң беренчедән ұлы рәхмәтемне белдерәм. Һәм инде иң беренче җырымны бүләк итеп әлбәттә өземнең иҗат достым, залда утыручы якташым, минем әнкәйнең укучысы Фатиха Сайфаран сүзләренә язылган беренче җырым җырыбызны бүләк итәсебез килә. Рәхмәт итеп кабул итәрсең. Гомер бәйрәме. Ömür beylemenge jığıldı, ömürün dostun bulsun. Her günün hayreti derlik, varlığın sirde uysun. Gün çıkıştan koyaşıda, kuşu tirin varı. Kışa kaptırmalar, zilyaşısı yıllarımı. Gün çıkıştan koyaşıda, kuşu tirin varı. Kışa yaptırmalar, zilyaşısı yıllarımı.
varsın vay Gülşe başladı yaşına Koşup seni kurvarı Koşa koşa yaptırdalar Sil yaşıysın var mı Gülşe başladı yaşına Koşup seni kurvarı Koşa koşa yaptırdalar Sil yaşıysın var mı Canlanır vatanırgen Yaşa şolay saklanır Örnek olmadı her günge Gülşe yaşları yaşına Konuşup senin varı Koşa koşa kaldırdalar Sil yaşısın var mı Koşup senin varı Koşa koşa kaldırdalar Sil yaşısın var mı Gülşe başlar bu yaşına Koşup senin varı Koşa koşa kaldırdalar Sil yaşısın var mı Koşa koşa kaldırdalar Sil yaşısın var mı Sil yaşısın var mı Azat İmayev. Zor rahmet olanlar. Güzel alkışlarınız, motor yüzlerimiz için. Fatih abi sayfadan basıp kurunlar kalın. Jırgız'ın avtori şagiri, yaklaşım, rahmet. Nağaralı sözlerin için Fatih abi. Hemen de şununda Gülge dostum neşeli edem. Bugünkü senin icap verimin. Kitabının Yokta dünyamızda, dostlarımızda, icatıma mühabbetli olan yoktaşlarımızda yama kitap tolurgan için elbette büyük olmak gerek. Hissedersin. Özünün şuna da sen bugün ikile teşrifte vakitli hem lakin aldağı senin ömürlerin, aldağı icap yolların bir uzun bulsun. Çünkü elge beylemiz, elge kişimiz eğer de senin icatının yazılırsa, şirattағы жырыбызның шулай ук Фатих абай sayfaran sözlerine tozaysan sol selamet, әлі сенің қаршы аласың бар көздеріңді. Рахмет. Қаршы аласың бар көздеріңді, bir şey Kuday bir şey düzenli Eldesin var elin taşlarına Beygilerde şırgız güzeline Tütken yollarını bağlısın var Tütken yollarını yağlısın Minler ürlerine müresin var Okurlerden güven bağlısın Tütken yollarını bağlısın var Öder yollarını yağlısın Minler ürlerine müresin var Okurlerden güven bağlısın Uzun uşaklarla iyisen var Aşıklar kaşarlar yollayısın Söyüm izgirler duyasın var Bəxtini kuşup yağlısın Gel yollarını bağlısın var Ünder yollarını yağlısın Müner güllerine müresin var O güllerden güven bağlısın Ünder yollarını bağlısın var Ünder yollarını yağlısın Müner güllerine
münesin var ol gürlerden tüden varıysın. Nereyken şarlıysın var Kut nerseni şirde anlıysın Maksuzlarını erdanlıysın var Bayıtasın sırma yarlısın Kedularını varlıysın var Tuter yıllarını yanıysın Miner ürlerine münesin var Lenden tüben varıysın Tutken yollarını varıysın var Tuter yollarını yanıysın Miner ürlerine neresin var Lenden tüben varıysın Miner ürlerine neresin var Lenden tüben varıysın. Татарстанның атказанган артисты Озан Имаев. Hem indi kişilerimizin görevimizin mücadelesi Gülfiye Rüstem saygılar bizi. Gülfiye Rüstem bizni indi Büyük Tatar halkında bir uğraş iş buladı. Şuna göre bizim gibi kompozitör kişiler jırdan gayrı ellerini bölek bulmaz. Şuna göre bir uğraş iş bulsun. Özümüzün yaptığı motor tamaşaçımızga tağın bir ür yanı şirinde bulmagan jırımızını sizin taraflara Gülfiye Rüstem'in beyram hürmetine işittirip bölek etip gitesimiz kile. Endi Allah buyurgan olsa 20 şarkı giderdi, belki tağın tozayacağın soğuk uçaraşırdı yazı. Çünkü müzika uçuruşunun konsert zalında ben sizni hemmegizde de kütüp kalan rahmet ederiz. Selamlar. Gülfiye Rüstem. Beylemlerin mübarek olsun. Jırlap yaşayık, gürlap yaşayık. Rabil Rüstem şuralı sözlerine. Jırlap yaşayık kızlar. Şartlıktan durmayırmış tuğla bulduğu şanlar Baygın hazretli barında yandığı tuğan şırızlar Cansızlarını tuğanları uğurlarını sürdürüye Şırıladı yeşik, gürüladı yeşik Gelirge, gelirge Cansızlarını tuğanları uğurlarını sürdürüye Şırıladı yeşik, gürüladı yeşik Gelirge, gelirge Uyanış suçlarını tuğanlarımızla dolu Şanlıklarını gelmez etti Unutana sağlık duruyor Cansızlarını tuğanları Uğurlarını sürdürüye Şırıladı yeşik, gürüladı yeşik Gelirge, gelirge Cansızlarını tuğanları Uğurlarını sürdürüye Şırıladı yeşik, gürüladı yeşik Gelirge, gelirge Layık olup ihtirama Şanımızlarını silgenler Şırladı güreli yaşasınlar Ruslarların bilgenler Cansızlarını tuğanlar Uğurlarını sürdürme Şırladı yeşik, güreli yeşik Gelirge, gelirge Cansızlarını tuğanlar Uğurlarını sürdürme Şırladı yeşik, güreli yeşik Gelirge, gelirge
Gülfiye saygılar. Can dostlarım, kurbanlarım, bunları bulsun dürler, şırlar yaşık, güller yaşık, gel birge. Can dostlarım, kurbanlarım, bunları bulsun dürler, şırlar yaşık, güller yaşık, gel birge. Şırlar yaşık, güller yaşık, gel birge. Bizim bunlar yaşamlarıyla nazar durmayın. Rahmet eder dursun. Rahmet bilsin. Zırdak günlerin için, süs dönemen için her vakit şundayız. Öyle dostlar, Gülfiye Hanım benim için de büyük yakın kişi oldu. Benim için yoklamayak. Kiyeşim de, sırdaşım da oldu. Benim de sizge sorularım var edi Gülfiye Hanım. Benim eserleriniz, şiirleriniz sizin müziğiniz turunda mı oldu? Yok, bunlar özüm turlarına türü. Turuştan alan prototipleri köp, kay vakıtlar yine şiir, eser yazar için bir söz ciddi. Ya olmasa birer görünüş turmuştan uğramda varında. Göz yaşım çıkanı var kay vakıtlarda. Korklarını bir jeli sıranıp durgan emin babaylar. Şunlar bala da jargan şiirler var. Ben bana şiirlerini unutup geri iya kaytkanım var. Şu mene bir türlü nerse görüp. Kayta kaytışlığın yani kağıt da gerek mi? Kalem de gerek mi? Üzünden üze kömürde şiirler doğu. Bana şu şiirlerimin birisi üzüm şulay qarab, neşiktir küre birgengedir indi, üzünden üze üçinçəlikli şiirler doğu gülləri. Qayınlar degan şiirimni men şul motor qayınlarga qarab o'ylanuvlardan turgan analizlagan şiirimni neşiktir başka ağaçlar yer yüzünde qing'ir sarı, yeşil түсli. Neşiktir bir qayınğını opaq. Şul sual berganiz barmı sizge? Men şulay qarab o'ylanib yozgan şiirim. Qayınlar. Zamanında o qayınlar bulganlar dey qora түсli. Nıqlı imen dost yanında öskenler dey bulup güçlü. Qayın qaygı titrediyen benahak sözler taşlangan. Akını qaraytып görüp, şol günden mekan başlangan. Ol güngeçe bar da motor, bar da көркем, тату bulgan. Dostuna dost bulgan күрші, туғанына bulgan туған. Dünyalar pek matır bulgan, sandıgaçlar sayrap durgan. Her can iyesi par tolup, matur edip uyasın kırgan. Şişmede şiltirep akkan, ak tulparlar parlap şapkan. Süyü mehabbet dolu dünyada barısı da bәғат tapkan. Бар tapmagan tek günçülük, yavuzlukta yalğız yürgen. Sizde minde yalğız deyip küfürlük alardan kırgen. Canlarına rahat iken, kişilerini bızıştırdan, məğna diler günleştirip, mal tavu bızıştırdan. Izgış, dalaş hem kişiler, düşmanlaşıp taralganlar. Qayınqaylar şunu görüp, qaygırudan değil ağarganlar. Bizning ailemizde her vakit yakınlarımız yaşayır. Şular arasında eti yani doğanlar, apa, sınırlar, onlar arasında da en temlileri Bebi bilen Ebi. Ben alarına qarayım da her vakit Ebi bilen Bebi şu kadar şaşlar alır. Harif, Ebi bilen Bebi arasında bir yine harif. Şu Ebi bilen Bebi'ye qarab yazılan şiirini sizge alıp gitesim gerek. Ebi bilen Bebi ikisi
İkisi bir. Ebi düşsüz, bebi de düşsüz. İkisi de ekrimine geri. Ebi güçsüz, bebi de güçsüz. Bebiye de izi başatalar. Ebiye de yumuşağı gerek. Bebi aklı barmakka tutulup, ebiye de bir dayak gerek. Ebi bilen bebi sağ bulsunlar, yurtumuzda bulmasın havif. Ebi bilen bebi arasında ayırma mitbarı bir harif. Yok, ayırma varlıkta var üzen. Bebiyle akıllı jimağın. Ebi ömür boyu tapkan baylık, turmuş tecrübesin jurmağın. Büyürek motorlar ve ikisi de üstlerine qarab duymasın. Ebi bilen bebi bulgan ile bәхет gülü мәңгі solmasın. Rahmet esaslar. Ebi bilen dedi arasına girip gitken şimdi onun tuğaş yazılan şiir. Gel bizim köy salgan idim. Ebi bulgaç tağın indi jir yazası indi. Bişikçi. Sizin için.
Рәхметбез. Sizning kitobingizni o'qib, sizning kitobingizni ijladi. Vrachlarning ijlalarini eshitgan kishiga ish yo'qayroq bo'ldi. Yuraklarga yoshlik qonlarini kiri qo'ydiramiz. Ko'kraklar kuchaydi. Yozig'iz, jirlariz, yashagiz olda zo'r o'g'ishlar sizga. Zor rahmet, bu kadar matır kişiye çakırganımız için. Nurlu yüzünüz, matır tavuşunuz, mene ayttınız deydi. Koyun bilesiz, bizden yolan ayak vergen balaşaklarla deyiz, teginden Xudoy biledi deyiz. Şınlap da sizge tavuşuna da, matırlıkına da, icatına da Xudoy vergen. Uzun icatlar yazsın. Bu benim bir yardım dostum. Her vakit yerine bekleşe kişim. Galiyadiyemden ciddi bile oldu. Hürmetli dostlarım çok siz dostlarıma bir şey eğitimizden almışım bu beyinde. 2005 yılda benim Yolun isimli birinci albümüm dünya gördü. Bugün o zalda bulmasa da şu albüm şurada zor yerden görsetken dostum Liliya Gaybulina'ya rahmetimle eğitimizden keledi. Men ijodiy yo'lga kirib ketganda zamonlar bek og'ir edi. Xatlovli shirlar edi shu. U menga yordam qo'li suzmasa, men balki birinchi adımlarimni yasab keta olmagan bo'lar edim. O'zim bo'lmasa da olqishlar singari Liliyaga. Her vakit yardımga keluvchi hurmatli yaqin do'stlarim, meditsina xizmatkorlari, mana aytib ko'rganingizcha Galiyadiyevna. Ondan so'ng zalda Rezida Fahimova o'tiradi, ish bormisiz? Rezida Fahimova, Aliya Salimovna, eng motor shafqat yo'ldoshi Guruza Ilhomovna, rahmingiz. Ondan bir do'stim Galiya Ibragimovna. Hem de hürmetli dostlar, konsertin başında yıldır benim yanıma gelip jetken idi. Әнем кебек күргән, кайгыны да, шатлыкны да йөрәк аша уздырып күп еллар дус булып яшәгән шәһәребезнең иң гыйльми, иң дини, абруйлы абыстайы Мәрьям апа. Күрмәле, Мәрьям апа. Рәхмәт сезгә. Тагын бер талант иясенә әйтми булдыра алмыйм, залда бардырмы, юктырмы. Ул минем китабымны набырдан үткәреп, оформлениесе өстендә эшләгән хөрмәткә ия дустым Зәйтүнә ханым. Зәйтүнә, бармысыз? Rahmetlerden onlarla barısına da en zorusu barınıza da. Hürmetli sanat, Hazretleri yanıma çıktı Rezida Fahimовна. Hürmetli Gülfiyem diyer idim bugün. Sizni doğan gününüz bilen, hem şuşa icad kelesi bilen, çın tümülden ihlas kutlayım. Katmarlı turmuş bulgaç, türlü haller kelip çığa. Mana sizin icadınız, şuşa katmarlı turmuşta her birimizge yaşarga dert güç alırga yardım eder, yaşarga yardım eder. Şunun için pek zor rahmet sizge. Men o'zimni şuşa yazmış deb atalgan bek yaxshi kitobning birinchi o'quvchilarim bo'luim bilan bek shodman shunga. Shuning uchun sizga oila baxti, har vaqt shulay shibar, yosh, matur bo'lib qolishingizni tilayman. Shulayok, shusha kitobni o'qiganda menda bir ayrila olmay o'qidim bu kitobni. Bugungi kunda har bir tomoshabimiz, har bir zalda o'tirgan xotin-qizlar oila baxti tilab o'tar edim. Ham shulayok, shul chaqli kitobda yozilgan Nurfayaz obrazi kabi irod zoti har bir xotin-qiz yonida bo'lib baxtli etsin edi bizni. Men shularga ishonaman. Sizga bek zo'r rahmat. Yaqindan tanishuvim bilan bek g'ururlanam. Sizning har vaqt ijod chishmangiz soniqmasin. Zo'r o'qishlar tilayman, baxt sizga. Rezida Fahimовна.
50 yaşta bu sebeple bu yakın kişinin yanımda yok. Sözümün en mühimi 91 yaşını isen sağ tuturgan әнем турында. Hem kitabımda ana başlanan. Benim bu kitabım ömür bilегim, aziz kişim, әнеме bağışlıyım. Rahmetlerimin en kaynarının, en zorusun sizin karşınızda ana baş deyip eytesim kele. Alkışlar sina әнем. Әнеме başlıkta yazılan jırım sözleri özümdeki kaytaman ki kaytalmış etrafız kaygakta.
Salihova. Hürmetli Gülfiye Hanım, singlim, bir tuğan singlim, üzüm isminden Sanatoriy Profilaktoriy Tonus kollektivi isminden sizni şın kumilden şu tuğan gününüz bilen, bugünkü icadi kişiniz bilen kutlarga. Sizge oldarı turmuşunuzda icadi uğuşlar, her vakit şulay matur bulup kalırga, matur jırlar, mamlu jırlar, şunday matur şiirler, mene singlim bilen, mene Aliya Salimovna bilen, biz sizin kitabınızda şul hatlı bir tın alıga okudık, yıllar ettik. Sizge oldarı turmuşunuzda koylu hasret görmesge, tozalık, isenlik, iminlik. Rahmet olsun. Gülfiye Salihova. Rahmet olsun. Oy rahmet. Rahmet olsun. Qadrli tomoshabinlar, tag'in bir qonog'imizni zo'rlab sahnaga chaqiramiz. Gülfiye'nin kitabı çıkıda pek zor ulush kiritgan yordamchisi, redaktori, korrektori, kitap basılgachi pek ko'p topqirlar o'qib chiqib, zo'r ish boshqaruvchi, chorlangan qalam ustasi, jurnalist Zulfiya Safonova. Rahmat aytamiz. Zulfiya Safonova. Hayırlı iş, hürmetli tomoshabinlar, kitap bayrami, jir ming kishasi muborak bo'lsin. Durust bo'lsa, umr bo'yi yozuvchilik bilan shug'ullangan bir qalam egasi Xudoy taologa zo'rlanib murojaat etgan. Xudoy taolo degan u, sen her kishining o'ziga xos bir sifat bergansan. Masalan, tabib kishilarni davolay, pishikchi yoshlar bilan siylay, bog'chashi, mato shishaklar ustirar. Hatto hayvonlarda da bu sifatlar var. Arslan güçlü, it doğru, tilki hiylakar, yılan avı, işe tiskarligi bilan jinga. Ana ishlab menda birgina sifatda yo'qsan degan. Bunga qarshi Xudoy taolo bunday deb javob bergan. Ey bandam, sening qo'lingda eng ulug' sifat, eng kuchli qurol qalam bor. Şuşa kalemin bilen sen, kişilerine temel rızıklar, ruhi rızıklar da yaşatasın. Kumillerine matır şişkeler, şişkanlıkları da sivesin. Hatta kumillerin davalısın, canların davalısın, dinlerin davalısın. Hatta oğullarını da, mekirlilerini de, güçlülerini, gayretlilerini de, tiskerlerini de senin kalemin jine olabilen. Bizning Gülfiye'miz bilan şuşa siyrak talantqa, siyrak san'atga ega ahillarning birisi. Boshqa xalqning bir shayanjini bor bitadi. Jig'lab turam, yeyib turam, o'ynab turam, kulib turam, qaysi jig'imga yaramaydi. Gülfiye o'zi she'rlar yozar, ularni kuyga solib, ularni jig'lay. Hatto tanqid ko'zlagining eng kuchlisini kiygan kişiyle onun icatının nintide olsa bir yakın, kumulüne yakın edip kabul ediyorlar. Eğer onun icatına bir sözle veya birine gerek olanda ben onu yoktılık diye batarım. Yoktılık, sofluk ile suvarlanan her bir eseri. Her eserin işkilerine şiirimi, zurkuramdaki poemama, hikayeme, povestime aslında bik de vali, ama bik de mühim bir düşünce yatar. Yazmış ne kadar berse, soksa, kıynatsa da, vicdanına hıyanet etmezke, imanına doğru kalırga, kişilik sıfatlarını jumlaska gerek. Okuşu kumulüne mine şuşa, ulu hakikatini bari tek özü de
saf күңелле, киң күңелле, олы йөрәкле кешегенә сеңдерә ала. Нәкъ менә Гөлфия кебек каләмиясе. Ул тулысы белән иҗатка багышлаган гомерен, авыр сынаулар аша килгән, алар аны чыныктырган, көчлерәк иткән, иҗатын байрак, сүзен тәмлерәк, фәһемлерәк иткән. Дөнья бит ул төрлечә була. Агы да була, карасы да була, җил-бураннар да жыра. Шул вакытта көзге, көчле яңгырлар да күңелгә. Ләкин бер нәрсәгә карамастан, Гөлфиянең күңелендәге күңел бакчасындагы гөлләргә беркайчан да кырау тими. Алар шул чәчәктә утыралар. Һәм ул менә шул чәчәктәге гөлләрен киләм итеп тукый да безнең күңелләргә төши. Һәм инде аның бик тә нәфис, өзелергә торган, чыгып кына торган күңел кыллары безнең күңелләрне дә тирбәтә, безнең күңелләрне дә уйландыра, менә укучылар әйткәнчә, елата да. Китап бит ул нинди дә булса фикер уятырга тиеш. Менә шушы фикер уяту сәләтенә ия безнең Гөлфиябез. Мин аның алда иҗат юлы озын булуына чын күңелдән ышанам. Чөнки китапны эшләгәндә, инде эшләп бетердек дигәндә яңа шигырьләре туды. Хәтта инде китапны цехка төпләүгә бирергә әзерләп бетергәч, яңа бер хикәя язды ул, яңа туфли дигән аны берничек тә кертмичә булмады. Әле дә аның иҗат биштәре буш түгел. Шуңа күрә Гөлфиянең иң беренче чиратта сәламәтлек телим. Иҗади уңышлар сиңа килә тора, юлыңнан тайпылма. Гомерең иҗатлы, иҗатың гомерле булсын. Иҗатың шуңсы рәхмәт сезгә. Хәзер сәхнәгә сабыр хылыклы, кешелекле, гаҗәеп саф күңелле, әхирәт дускаен чакырабыз Гөлфиянең. Башкортстанның атказанган актрисасы, Туймазы татар театрында танылган талант иясе Рима Ключерева, рәхмәт итегез. Гөлфия ханым белән кичәне башлап җибәргән идек инде, шуңа күрә Гөлфия ханым инде микрофон алып шушылай чыгарга насыйп булгачтан сүз әйтмичә булмас. Кичәгә чакыруым өчен, шундай зур бәйрәмгә килүем өчен мин бик зур шатлык кичерәм. Рәхмәт зур итеп. Сиңа рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, мин инде әйтеп уздылар, Туймазыдан килдем. Туймазы Татар дәүләт драма театрында эшлим. Гөлфия белән безнең очрашу шушы сәхнәдән башланды. Алар безнең Туймазыга килгәннәр иде концерт программасы белән. Сабир апа композитор баянда уйнап, Гөлфия җырлап, менә шушыннан танышу, мин аларга сәхнәдән карап кызыгып утырган идем, танышу бәхетенә ирешеп, шушылай бергәләп сәхнәдән иҗади концертлар белән уйып итеп шулай яшәп киттек. Хөрмәтле тамашачылар, тагы мин шуны әйтәсем килә. Октябрьский каласына мин зур дулкынлану белән киләм, Гөлфия. Чөнки мин бу калада, бу шәһәрдә минем абыем мәрхүм иде хәзер, Шамил абый Махмутов, шушы Октябрьский шәһәренең халык театрына нигез салучы. Ул мин һәр вакыт аның янына килә идем. Театрда эшләгән чагында билгеле бу роль ничек микән, менә моны язсак ничек булыр микән, моны эшләсәк ничек булыр микән дип мин һәр вакыт Шамил абый белән шундый фикер алышып шулай дип килә идем. Аңа зур алкышлар. Билгеле шушындай зур шәхесләре, шагыйрьләре, Разина апа кебек моңлы җырчылары булган шәһәрдә талантлы шәхесләр тумый булмас, шулай бит җәмәгать. Инде Фатих әфәнде әйтмешли, шигърият кичәсе булсын дигәч, мин инде җырлый да белмим. Шуңа күрә шушы нидән файдаланып, шагыйрьләр арасында йөреп, шушы сәхнәдә шигырьләр тыңлап, нишләптер үзем дә шигырьләр кайчагында язып киттем. Шулай бит Фатих әфәнде аны миннән качырып кына алып, ниндидер бер ниләргә анда үзе дә эшкәртеп иде ул аны
Matbuatта da bastırdı. Rahmatama zor ettirip, mine şuşlay şadireler isimligine kurtuluğu için. Indi dostlarım şuşlay şiirler, jırlar yazıp köpkəgine git geçten alarını jiyip, bu indi zor matbuatta işlengen tugul, tipografiyada işlengen, ama benim şiirler şunda kirgen, men аны sizge Gülfiye Hanım bugün bilen etmekçimin. Şu sebepten, Gülfiye Hanım, siz indi bilmeyim kaçan neçik siz kalem algansızdır, men şu bir güne neyen isep ortaklaşıp gidesim kile. Mektepte okuyan çağımda biz Üsküdar'da bilgili Pioner gazetesi var idi Fatih kardeşler. Bizden benim kurşular, klastaş kızlar, şunda şiirler yazarlar idi. Men kızgaydım alarını bastırıp çıkaralar idi. Maltanışalar idi. Men yazdım, meniki basılgan, bir mənli, bir yılına menini uylaytırgaçtım. Nişik şiir yazarlar idi. Şundan Алый паруса бар бит повесть, шушы повестьнең ничектер сүзләре нигә килде дә, мин ак буенда үскән бит инде ак кырыенда, авылда туган. Шушы ярга карап, ничектер шулай җыр килеп чыкты да, шигырь килеп чыкты да, алсу җилкән имеш мин калганым яр буенда, алсу җилкән киткән, бәлки кайтыр әле әйләнеп дигән фикер иде ул шигырьдә. Ак буенда. Шуннан соң мин бу шигырьне яздым да куярга белмим. Пионер газетасына җибәрсәм, ничектер мәсьәләләр тәнкыйть белән китереп җиткерсәләр, оялам бит инде иптәш кызлардан. Мин нишләп шундый базна тиккәнмен, тәним уфак кунакларда утыра, мин алар алдында бераз оятрак да. Мин Татарстанга Гөлшат апа Зәйнәшевага җибәрдем. Тиз арада миңа хат та килеп җитте. Гөлшат апа шигырьнең мине бер дә тәнкыйть ясамаган, булай язырга димәгән, ә ул сеңлем ыкта пароходлар булмый бит дигән. Мин инде аның булмаганын белә идем, әмма ләкин шушыннан булдырасым килгән иде. Бүтән шәп диңгезне күргән юк, пароходта күргән юк. 7-нче класста әле Тымазыга да барган юк, чагында авылдан чыгып китеп булмый. Шулай иттереп, менә минем беренче шигырь тотуым, менә шулай иттереп мин зур кешедән зур шушындый бер тәнкыйтьне алдым да, шул миндә күңелне кайнатты да, инде күптән түгел генә инде алар ана шул дәфтәргә башлаганда менә бул итеп килеп чыктылар. Шуңа күрә Гөлфия ханым, иҗатыгыз сүнмәсен һәр вакытта, яшәсен. Менә бу кичкенә генә бер шигырьне мин сезгә бүләк итмичә булмый, сәхнәгә менгәчтем. Табигать бергәләнә, язларга керә. Бер салкыны белән үтеп ала, бер ялкыны белән йөрәкләргә үтә. Әйе, табигать шулай һәр фасылы белән таң калдыра, үзе белән җитәкли. Менә синең яшьлегең дип шау чәчкәле язлар бүләк итә, тимер кебек нык чагың дип кар буранлы кышын күрсәтә. Ә без һаман аңламыйбыз. Күзләргә кергәч кенә юл буендагы кипкән яфраклар шаулавы кебек күңелдә бердәй шунда монда туа. Эй, серле, сихерле тормышым, нигә калмады күңелдә. Яшәүдән яманлык, яхшылык, җаныма җыелды гомергә. Сөйдем мин күк күзле гөлләрне, җәйдәге ягымлы җилләрне. Сөйдем мин дөньяның үзендә, яраттым кыраулы күзендә. Хисләргә чорналган моңнарым сыймады күңелгә. Моң булып дөньяга таралды. Моңларың сүнмәсен Гөлфия. Мең яшәсен шигырия. Siz benim bugün әйтәсем ки, ок елгасында пароход дидеңме? Пароходны булдыра алмаган, әмма үзе шундый зур шәхес булып, атказанган актрисасы дигән исемгә лаек булып, менә шундый пароходны чыгарып җибәргән бит әле тормышка. Башкортстанның атказанган актрисасы Рима Ключерева.
dostlar. Менә ул тыйнак кеше күптән түгел генә шигырен китереп бирде миңа. Урманнарга керсәм дип атала. Җанны айкый торган сүзләр көйдә нәкъ шулай килеп чыкты. Урманнарга керсәм. Урманнарга керсәм, урманнар буш, сайрар кышлар әллә киткәнгә. Үкенер дуслар, үкенер бу гомерләр бик тиз үткәнгә. Үкенер дуслар, үкенер бу гомерләр бик тиз үткәнгә. Урманнарга керсәм, уйлар баса, җиңел түгел тормыш кемгәдә. Сыкрап куя карт имәннәр әкренлегенә искән җилгәдә. Урманнарга керсәм, җилләр йөрей, көзге яфракларны туздырып. Китәселәр килмәй дуслар, бу дөньяны бердә калдырып. Китәселәр килмәй дуслар, бу дөньяны бердә калдырып. Урманнарга керсәм, җилләр исә, юлчыларны хәлдән тайдырып. Яшигән дуслар, үзебезнең мактанырлык эзләр калдырып. Яшигән дуслар, үзебезнең мактанырлык эзләр калдырып. Мактанырлык эзләр Гөлҗия Салихова. Рәхмәт достар. Шигырь матур булса, әниләр, әтиләр, әбиләр заманында кебек көйләр
туа екен әлі, шуңа шатланамын. Рәхмәт. Бу җырчыны олы хөрмәт белән чакырабыз. Ул Гөлфия ханымның үзе белән зур сәхнәгә беренче гастроль турларына алып чыгучы. Юл күрсәтеп үз һөнәренең осталыгына, нечкәлегенә өйрәтүче остаз. Каршылыгыз сәхнәдә Башкортстанның, Татарстанның халык артисты, халкыбызның йөзек кашы, күңелләребезгә кереп оялаган җырлары белән яраткан җырчыбыз Фән Вәлиәхмәтов. Рәхмәт итегез. Бер сөйләшеп утырганда үзенең тормышын сөйләп, абы Гөлфия гомер узып бара инде ди. 1 минут хәл итте дә куйды ди, шушы иҗатка борылды да җибәрде. Бүгенге җырларымда шушы турылар булыр. Беренчесе узган гомер, икенчесе минутлар дигән җыр. Менә син гомереңә язмышыңа туры килә торган җырлар.
Аңғысы минутлар. Yaşagende bu yakı dünyada her minutun kadrin bilirlik. Bakitsiz minutlar bitti sanatılsın. Bakitlisi bulsun ömürlük. Minutlar, 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 minutlar. Ömür minutlar öter. Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz. Giderge minut gider. Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz. Giderge minut gider. Bu kırmışta birge gülüp yaşayıp Kutip dursun şoğlu mizgiller To'xtamışa uzgan unut ömürler Bir-birsine o'xshash tugillar Minutlar, 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 minutlar Ömür minutlar öter Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz Giderge minut gider Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz Giderge minut gider Minut bitul bitmez vakit deyip Kişi yaşi şirde tapınıp Bakit izlep oylar yıllar uzan Bakitli bire bir minut Minutlar, 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 minutlar Ömür minutlar öter Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz Giderge minut gider Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz Giderge minut gider Minutlar, 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 minutlar Ömür minutlar öter Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz Giderge minut gider Bakitsiz ne gül bakitli, bakitli ne bir bakitsiz Giderge minut gider Vardır minut gider Vardır minut gider Vardır minut gider Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисті Фән Вәлиәхмәтов. Rahmet, sabah kelganligingiz uchun, bilgan darslaringiz, bilgan tajribangiz uchun. Xudoy uzun umrli etsin. Yana men sizga bir gulegim bor. Hurmatli do'stlar, Fan Valiahmedov ijrolarda deb o'rinlanib yurishim keladi. O'zini aytmaganim, har sahnada aytam. Birga, mana shular birga yashab turganlar degan jurni ham mezgillar jirin onlarga gulak etib beraman tovushini to'g'ri keladi. Fanaga jurlar sizniki ulasha qadar. Eshittirgan nasib bo'lsin. Fan Valiahmedov.
Gülfiye Salihova, mizgillerim. Менә шушы җырны бирәм инде, әнә бирәм. Gülfiye Salihova. Спасибо. Менә Филүзә Галим безнең шәһәребезнең бик талантлы кешесе. Мине кошак дип киендерүче минем стилистым. Менә шулай заман. Язларны да, бәйрәмнәрне дә көтеп алабыз да, үткәнен дә сизми калабыз. Эй, Гөлнара,
Гомерлерді шулай сезілмей өтәдір енді. Bu matır bayram kişisinden kumullarda süyünü hisleri oyak olsun idi. Gülfiyaның бұл китабы тәуге жемешігіне болса да, алдағы тұрмышында зор биіктіктерге, зор оңышларға ерішуін тілеп қаламыз. Hürmetli dostlarım, tuğanlarım, yaktaşlarım, meni zorlap, hürmet edip, yazmışımның suyunishин ortaklaşırga kelgeniz için, şın көңілден barıгызга da rahmetimni bildiresim kele. Миңа ярдәм кулы сузып, бу байрамнарны шундый матур залда уздырырга тәкъдим иткән шәһәр җитәкчеләренә, барлык теләкләрегезгә игътибарлы булучы шәһәребезнең геофизик сарай директоры Федор Иванович Гореловка, бу байрамның сценарийсын язышып, сәхнәләштерүдә зур өлеш керткән Башкортстанның Казаннан актрисасы Римма Ключеровага, якын достым устазым Фән Вәли Әхмәтовка һәм мине хөрмәт итеп килгән барлык җырчыларыбызга рәхмәтемнең иң зурысы. Һәм дә концертыбызны бик оста итеп алып баручы артистларыбыз Гөлнара Изибаева, Азамат Атамуратовка барчагызга рәхмәтләрнең иң зурысы. Гөлфия Сәлихова. Yazmışımda yaşayın yaratır, kariyer açarım size. Min yaşarga telin bugün hazır. Min yaşayman qisqa mezgilda. Mena şuşa qisqa mezgillardan şadlık tabam yürek sizgirga. Min yaşayman mezgillarni yutup, anglap siyip tatıb adashıp, o'tganlarga aylanib qaramay, yazmışımni yaşayim yaratıp, o'tganlarga aylanib qaramay, yazmışımni yaşayim yaratıp. Bugün hazır yaşaysim kele şol, bu turmuşta özüm balalar, menim kebek yalgış şadlık aşa, mezgillerge alga baralar. Min yaşayman mezgillerni yutup, anglap siyip tatıb adashıp, o'tganlarga aylanib qaramay, yazmışımni yaşayim yaratıp, o'tganlarga aylanib qaramay, yazmışımni yaşayim yaratıp. Turmuşni qışarga tilemimen, elleni kütmeymen yazmıştan. Her günüme şükür şuna göre, gem taup yaşayman turmuştan. Min yaşayman mezgillerni yutup, anglap siyip tatıb adashıp, o'tganlarga aylanib qaramay, yazmışımni yaşayim yaratıp, o'tganlarga aylanib qaramay, yazmışımni yaşayim yaratıp. Min yaşayman mezgillerni yutup, anglap siyip tatıb adashıp, o'tganlarga aylanib qaramay,
yazmışımı yaşayım yaratıp Ütkenlerge eğlenip karamay Yazmışımı yaşayım, yazmışımı yaşayım Yazmışımı yaşayım yaratıp Yazmışımı yaşayım yaratıp Gülfiye Salimova. Hürmetli dostlar, Gülfiye Hanım olmaz kadar sorular rahmet edimizdi. Özüne de maqtav, rahmet sözlerini eydemiz. İştelikli şiirleri, eserleri, nonlu jırları, şişme şoltırağlay, sihri, özünçelikli tavuşu bilen bizni esir etdi. Bizge, hem şehrimizge şunday zor beyramni uyushtirib to'g'ri ketgani uchun rahmatlarimizning eng zo'risi. Uchrashuvlar yozsin. Ko'rishiga yozsin. Kelasi uchrashuvlarga teklim. Sog' bo'lamiz do'stlar. Zo'r rahmat, boringizlar.